mato aki ho whanga mo ui. Mamai ka ki tō maare o whanga perena o pie pia haho kure anga reveni. Koe tōmolani I kamata ake e ngawe whakatarai e piatuni o no whare au I maungu na ni wha ni rima o mea te tau. E siso o kōpakai o matia toki ofa me fungana kai lava te malao koe uni te koa. Oh
tō tangata ka moe tō tangata. Te ke whakatopo e ngā mo ngā. Te whanauri a mamani mo e whanua. Ia talomei mua o lawi kuonga. Ko e o tua bea e aso. E o tua math. Ai a whiona ku puno, e a pelutui kia te koe a mea mui ka tō bea I langi mo mamani. Ai a whiona ku tau mai he same koe hauta I riua. Koe motu atu whau. Koe o tua lahi. Koe whakarewe lewa, koe ao niu bea e a whiona. E koe o tua toko taha bea e a whiona. Tau mai he Peteri ake, kai ai a whiona e o tua. O kui kai ka moa toi o tua ia. Ke whai ki ai e maulotu. Koe whakapetai anga ia o e whiat koe. Mau kawai o tua he lau koe whanau ai a whiona. Ta mau pata ai lātu he whai mea lau ai a whiona. O ke whakatuota le lei ki mātolu o toa, ki he potu laan. O ke lau maari le lei be. A whakaafu e whakalangi o aho. Heiki, Simon Tuihatunga George. Tuimano. Ka maa tuimano me moho wek. Sea ko mea ka maa e toa e ngahi turiki e wha. Oi kolo ko nuku I Aotearoa. Mau whewawa kai aki o toa. Koi ofo mea e a whiona. Mau whemata aki le lei he funga be. Ai tauhi merino ka mo tauhi hawa. Ai a whiona e toa. Mau lawe monu I ai. E fiaskoe. Mau pore ai o tua I a whiona. Ho whai mea lawa. Tu wai o tua mau ki whanua na mau ofai. Ka maunu mai o tua he ui mea a whiona he ngā potu keke. O ki mau tolu ele. Mau omi mea o tua ke whai ai whakawhitai ko en. Ai polo tu whakawhitai. O ngāu e hokolo. Ka koe mau tai maari e. Koe kaua e lau maari e a whiona. E o toa ka iai ha ngāu e ku kaua e lau maari e a whiona. Pa mau I lai e ku taki tonu mea e whanonga ngā. Ai whametai o toa. Ai ngāu e a whiona ku ke whai maki mātoro. Ka mau kawai he lau he whewhe. Ngāu e ko whotutu he sea komiti nusla. Ka mai komiti sea kumea ka mai komiti meitonga. Ka mai ngahi komiti o ngahi wahi whanua katoa. Sino e mea ka koe tangatai whanua. Ka mai whewhinai whanua. Ngahi kaunga mea. Oi kolo ka moi ngahi. Ka kai ka tō beo tua ku mau lonu he mau e whare. Ki o ngona ho mau reo ko reo e whakapita. Ki o ngona e mau lotu e o tua ko lotu e whakamalo ia. Ki kaumai alangi o tua. He ngāu e ku whakamo he mei olu. Ke tā ke kina aki. Ai ka kai. Ka koe whakalahi o tua kolo tūmanoa. O kua koe ai mureni. Ka mau tariui mai ai he whewheni eki. Ke whai ai ai ngāu e koe. Ke whai ai mea ku mua he moe. Koe whakawhetai ke o tua mohui. Mārai atua e whale e o whai. I he kakai o e whanua. Mālo o whale e atua. I he whemata ki whewhea. Koe tā
ki o pe fias koen. Ko e fiat ki me ationa. E o toa ma ono mai ai. Ka hui mai ki o po koen. Ma o lotu me o toa ke hifu mai ko lau mari e. Tata ke aki ma tolu ke hange ko mau fola a koen. Ka lotu e ti ma tolu e merino a fiona. Ai fia me mo lau mari manio ne. O moa toa na ke ria ki ma tolu. Ka tu e tau whekononga me o toa. Ke vai hala me mo hala whanonga. O whai ai a whewhia o hek mau whai. Mā whana he a koe. Ko uwe o toa koe kau mai e lau maari o e ationa. Pāta mai e mau loto atu. I ronga ha whatongi e te mau whai he e whiat koe. Ki who mai ai o toa ha tāpuak. O whono aki a Aiki Simon he ahon. A behe ki hene. Mea heni ke whaino whalangangi e kātonga whawhitai o e kawhi. Behe ke hoa ke tui mano ka māti ono whare. Pea behe ki he kakai a hono whonua. E ki tau kawa mua. Wada me mai sea mea. I lotu me mai hua ku hake aski i lotu tatauna. Ko hale o tua ke a Fiona. Tuke mau ai a mau tāpua. I he poko pe a Fiona. Whai a no tōne a mau kore, wāwha pe. Ko Sisu Christ o mau pe ki. Amen.
Sa me te amano, ai a pehe, ahano hiki tohi o e whawhala. Hallelujah. Pawhatai ka Sihowa, he pulileia, he putolonga o tangata a ene alo o wha. Ko hai tene malea aki ai ngahi ngā o e mati a Sihowa. Pe tala kono whakamalo kotoa. Monoi ai ka koia o kone tau ai a kono stuto ne. A tāu whai to tonu ke taimi kotoa be. Manatu o mai, eiki, o hange ko ho whai ki he kakai. A ahe ki a te au, a ki ho whakamoe, ke usio ke tū maari e ho whaka perena. O fia i he fia a hapupure a ngā. Te au pōre whakataha mō tofi a. Ko mau hia whakataha, mō mau tupu a ngā. Ko mau whai kovi, ko mau tangata. Na nau ngauhi ha kawhi i ho repu. Pe nau tō lafa, he ao o imisi. Pe nau whetongi ai koloria o nau tolu. Agi ai whakatata o e pulu, kai kohuku. Ai ngaro ho nau otua whakamoe. Ai a ko whai i ispite, ai ngahi mea lalahi. Eo, une whai ai whanua o hami ani mana. Mea whakairi whia i he tahi kulokula. Koia, na ane lau ho mau whakarau ha. Ka ne tai oa a Moses, kone whia. E ne fō i awa o taia. O whakaheke kono pōpau te mehe whakaau ha. Nawangi ke la mare o kua, e ne whaitāpua, e ne wholofola ka tau whanongi ai.
Mungkin dari lama kali itu mah. Walau kau yang lagi tak turiki, ada yang mati. Paris, Britania, Tom, Amerika. Apa itu kota kaya yang Hamilton ni? Walau Allah yang kau tahu mereka kau tolong. Bukan keimak, bukan mukuli informan. Kau kata kau tu kau Apollo, maafkan aku sia-sia aku. Kenapa tu tak berkata? Mau matok, mau ada mata pulih. Ya seorang aguran, kau tefu kata, saya ni. Siap pun. Kau kata, mereka yang kau tahu boleh. Ay polo tu maafkan aku tahu tewa lagi. Kamu kata, mol pe lo kawan. Pada mari kita kata kau patut punya kau. Mol yo kikai ke ayah haloto, tak sia-sia. Kita ini suhela tak kuatata. Tarik dia moloka homa ia mo. Komi tu prakolo ati awa. Deko kamati wala ko Simon. Suya ko masiaos. Malu ke topa. Tu pakatno. Uhi ko tarere peitu na ka me mai. Saka ni ai polo tu ma pa kia. Ai kangan. Ofa pai ta pai tuna ko e tua. Wa tu ko no ia ka u ko hi. Ko polo de mo folua. Tai le ko ki hene ho e no le lo tu pano. Ma o pin. O hi ka kai ma wi ke pa ka do. Na fa to mi ala. Ki ku e ala o na pio. Behe ke kakai o folua to. Tai te ngana wai. Whaka ni huri. Me he mata hangare. Alu mai maka koro riwa whaka. Ka moi wai maha. Wata wanga se ke hea tua maka. Te kei whakonu ni koe. Mo tu ule rei, o uhi. Ngā te whatongia o ke fuesia. I whorong anga. Kai tai rei ko ki hene sea katoanga, e kau te tasunau. Pehe te heko sea e komiti whakatonga tonga kua te awa. Ai maa e kau me mifa, o lama mai me tonga. Kai te nāroa e kai tai whia whia. Kai nau toa pe o e kolo tau o hune ko mo lama mai. Me tapa kotoa pe e te konuani. O hi ke whakailonga, ai teo māwhana ki he kātoanga e wiki o nuku ki he wāku tahawaru. Ko tau whataha, i he pōlo māwhana e whiakoa. Wha māro lahi aku, i ngai kuriki. Kau whai hiwa, mohoro kau hiwa e. O hi ko teo māwhana ngai hiwa, i kātoanga pōlo tu e whiakoa. Kua sola mahakulan, tau wata e. O kua tua tau re, o tolu, i kātoa ka kōlotu, o kai mai. O whake whai tāwe kina ki o tolu he o tua. I tau māu ha kōlotu, māwhana ko whia, mo whaku ka resi kia. Whaka sia i ai whakatulang langi. Au maa, ai hoi ki no bere. Tau lawe monuia i e tō taha o toa. Tau whataha i kōlotu koe. Lewe rewa toa haka. Tau te tāua. Ua koe tina. Kata koki pasu sumera. Kota
ya con la voy a explicar y voy a decir que hay una cosa de abandonar la vida que ministro que más que hay para nada hay que como imagino que están todos it is a great privilege for myself to say something, just to brief you what Secretary New Vivaha from Obrigado has just said to welcome His Honorable Simon Tuihatunga George Mau Christopher, who is the guest of honor. My recollection is that when His Honorable Simon was born, he was number, and I believe still, number 11 in succession to the throne in Tonga. So we are very honored and also privileged, very honorable by Honorable Simon. It took a long time before I was installed in Morobai. One of the composers asking the question, how long would it take before Ahata was to be installed? Likewise, in this church here, we haven't had anyone from the royal family attend any service in the church, in this church here. And this is the first time after a long time, meaning many years, to have someone right from the royal family be present in the service here and also to be in the front here. So I believe, Simon, I hope you understand how much we appreciate your presence here. And it is a great honor for your relatives who are not China to be here. So thank you so much. I'd like to welcome you to today's occasion. Also, welcome to Lord Tuihatunga, who is the current stakeholder, not only of the whole Nukunuku district, but especially to the village of Nukunuku, whom all or most of you are here today. We are very thankful. The Lord Tuihatunga has got a very busy schedule, and to be able to accommodate the invitation for today, and also Lady Robin Tuihatunga. We welcome you and honor that you were able to recite the great hymn today. Also, we welcome Rosaline Tuihatunga James. Thank you so much. You are aware that you are currently in the beautiful island of Rarotonga, but to be able to be with us today, thank you so much, Saline. And we know that you do still remember Lord Tuihatunga and his people. So we are very double honored to have you today. Also, I'd like to welcome Dr. Ana Hawaiakoloto, who is the chairperson of the committee in Aotearoa, New Zealand. He's there, and Secretary New Vivaha, and also Ulibeth. Ulibeth, can you please rise? So that others will have a look at you. And this is the treasurer for the I don't know whether it's fair to have the treasurer and the secretary from America. But for those of you who are not able to speak Tongan, on behalf of Lord Tuihatunga, Honorable
Simon, Tuihan Tukunga, George Maruka Totopa, Tuiruano, also His Lordship, Honorable Tuiruano, and the committee would like to welcome all of you. Please feel at home. You will enjoy the whole program for this evening. And you can tell which corner or which part of the city of Nuku you belong to when you see the different colors here. Nuku is so lucky that the village is divided into 4 sections by the 2 streets in Nuku, the Tuiruano Road, and also Tauaha Road runs from Nuku Road. That is divided into 4. So we have, as you see, those in the red, they are from America. So this is the part of Nuku where the church is. And I don't know how many of them have been to the church. The very front, who was leading our, the intro today, the very front is Lady Robin Tuiruano and also Dr. Ana Coroto. And this section with where the Tuiruano residents is. Very lucky that some of them have covered themselves. Not from the security. And also the section with Tonga, and that's where the Hotel Hall is located, who are in green. Of course, nothing complete without the here. We have Great Britain, they all written in blue. So those of you who do not really know where you belong to all here. But you make yourself comfortable by being knowing this is one of these are all the books from Nuku. Kantale abin motor ya hospedoni dari kaya tak rumah Korea hotel bawa aiba beri bakar beri gadau penas ape kamu ngaji bagai lalu apa pelanggan promosan mereka semua na mobil apa motor dia pada mencari betok akan aku dia saya pun ini motor ini yang bapak itu di Bandung motor atau mobil kami Bandung Solo na alu di masih lama kalau kami bapak ya pun notanya karena ya tadi di luar aku yuwa ya perlu kembali kalau berdua tiktokan Anyway, we are here to give praise and thanks to the Lord and His love reflected through the Honorable Simon, also Lord Tuiruano and his household, and also the different sections of the world. Before the choir start, I'd like to invite
Please kneel. They were our guests from Tonga who are here. Nawai, also Waihamea, and also Manaki, Dr. Manaki. There's a front seat here. Please come and join the front here. Otherwise, when we come to Tonga, you will look away from us. Saying that we did not look after you. Whatever we are taking out on the land, but we do not say a more of a Kata, Kataki, Sigetari, or my Kawa, my way, we do not, and the Rava, my. Say a penny, we never take it what you get, Kata, and
Pilih dia, kata kamu apa? Mari, aja mata kakai. Jadi, uno.
Uli kai